Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Blay phi baru kini gilong ki khubor bam ta kasni Ikhna ele kai bat bet ke jila Meghalaya naga Meghalaya Pancak Silat Association ki badan rimut kin mi nanong ba shillong bandet ele kai ha National Khelo India kabanong ha Jammu Kashmir Indoor Sports Complex Srinagar ha kan riu nyobat pratrik unai yayong arhajar absan Kajingele kai National Khelo India jengka Women League Senior na kaliang ke jila Meghalaya onnet mikmat daga samla banrilang mukti san KG Senior samla Libya Matong sanpho KG Senior samla Yashimti Klen South San KG Senior ha kajingelam jong ukuch Thomas Rangthalu Kendiat kitiki kena samla kenthei ki bannet ele kai Jammu Kashmir na ka Meghalaya Pancak Silat Association kisam jing e bannet ele kai Shabar jilla na margani ka kinhun kinong ele kai ampat ithu da ka Meghalaya Olympic Association bar ka plating ka ban krishani ki khanna kumta na kalyang ukuch uba Thomas Rangtalu ulet banwa jing krishan kaleng shimla banyo na kalyang kaseng HUAM Central Body haga jingelam uba Gilbert bar uba Shanbor marbanyang kilet ban senyang pisaya ka bai lenti khnang baki khna ele kai kilo India kinyo olen namar lashi tarik uyayong kinmi na silong banit sa Jammu haga jingnet aimen sim kilak loy ram bud din naga benta jong ka jingede bar katnat sports na kalyang kasnong umling bar kaklom kilalet aimen sim ikikhun samla hadin bakala yo khur hendriutli ki medal Haka Khelo India North East Zone Women League Sub Junior, Junior and Senior but minta ka yop ha laingut ki players but we coach haka National Khelo India Women haka riu nyo pratrik April arhajar arsan. Dong kanega pepaslat kanega dong akan rikasi jungi kumasota ya barit sembor marnyang ya watsan lang bagi ai mensim ban pencengan lem swaba kini kina jungi kinle lasai kasitarik ha ketiga kilo India National Kilo India kabalong ha Kashmir bat ila donet ru ya katim gajungi kata kadi gajing ai musim kadi gajing ku gajungi bat tunjuk ro ikentin ki nangi nena Meghalaya nila yu adu kendai teli ki medal teka bakat kalong ke ke basumsi na banta gajungi bat tunjuk ro na banta ikna gajungi ba ha kane ka Meghalaya gim ka dia kim sha ko masong kim sha ai mi ba ni don benta ha ketika Meghalaya gim te kade ka ke balong songsi ba na benta jungi ku ginong yalam ro ke ne baro hang ne ngachim galak ngachim kabu ban pensengau pensengau lada ki kena ki jungi lada nayung la jong kim don gajing itu kim don gajing kersan komno ken kila ban ya sakmat ne ban poi ya kata kathong ka ba khmat kalada kadon gajing itu na kalyang jonga kumutaw no yalam bari ngadon gajing kermen bagi kena jungi wala daki de na nong kendong suda wala da de ki kena na kalong ing nosem baduk ru ngai i kata kasap katalen gajong ki makin poi ha kata national game ne kata ki Asian game ne hakita ki game ki bakam hakmat ba ki kena jungi nga don gajing kermen baki wanra ya ki medal namar ma kum haki game ki balatep kawat ladang nyim padon ki ru ki kena jungi kim jupen brut ne kum penil ya kastit jungi ne ya kadong kathan rikasi rihoi jungi kira be ki medal kum ban nyeu prateli kum mangala ya thu men ne hagane national hagane ka Khelo India Skotik barit mari sunbar mutunyang buscong basa amling tek egin terpat me tar Thomas jongan ke ega jinjar gadon la to snor nang te jinjar sarkar jungi de binia abai kene de petinti ma kena bini kena jungi busuk ki rakai sabar ki onra eka medal jukti kat nang kuman mengi
kimi pa baro pet bay kan video ya kena drop jot kena ka jadi ka basmiu kin like na kena jadi ka basmiu ke pa kun ki kena boxar kena kun ki gidan kita ren ki pa anta watlum jit na ka ban jopi jit na ki man kun jopi kaya di kuat kun jopi di kuat ka football saya lala ka game ka don lain ka tu ka game lakai ka tu ka game kena justru kena kiwanra medal warra ayu masuk komen ba tengiarap iwan ka sen SUM te national body ni dalang hune te nakalian sa subhaw de ban biniya ba kan te ngamtan jongi kasem HUM ni sokhya habede disamla ke jongi ki bajong gane ka India Pencak Silat Federation nang ne Meghalaya unit ke jongi ang ni ki balek ni kun masai kasgi hang ja Kashmir Indus complex ni naga naleng jongi kum gadak jikit bok yang jongi kasem ya ki kun samla ba mikmat ya jala ga jongi ini di jing ai barit jongi pi ka federation ba pi ki samla tangi barit ni kerman ruba ka jiram jongi barit toble udon kat lembat pi bari kerman ru kin sawan ra ya ka nam ka burom ya ka federation ya ka ingasam ya ka dong katan bat kham tam ya ka ri ba ka chai bun reu de ini di jing ai barit jongi dale kesen ya pi ka kenoni tro kowe keteng ban rilang mukti iban lecha ateka ka game mat kinang don ro giwi kiban naleng ka jongi kaseng hang ne ka chanmit pemerintah hadin pengiyo jingtip lagi no yalam nang na umling circle ke jongi ngilawan bani kendu ya gini ki nong yalam jong ka Meghalaya Pencak Silat Association ki balawan bani simentaru man hagani ka jingel kai apo Nagaland Kilo India Women's League bat kilara adu khandai li medal naleng jong nong yalam jongi rodon menta bani rap ya ne kenhun pun kedak bat menta sa sisin ngiyo jingtip balasya yasgi kimi na jala jongi ban mikmat ya ka jala ban yakun hangte Kashmir ka Indor ba pinlek hangte kenmau ba fin bo ya de no kong ha jingdwai ba kenmau ru ba pindawan wanra rangkat ru ya ka nam ka burom yangi kum ka jala ka tong gin so sarang teneleng kesen ka jongi ngin salek ki ban ikendu ha ni kendiat singi anda lawan pai na te na pon Kashmir ban ikendu yo menteri badai pet ya transport juga Sarkar Jela berkunjung di kibor badi pet juga Sarkar Jela badi pet kami lekai bakumno ba ngin ibudin bati ban terkat bati ba banyara ya ta jige jopi kum ka asli